Dobrodošli u našu malu kuhinju. U današnjem videu ćemo vam prikazati kako da spremite pitu sa kupusom i višnjama od domaćih tegljanih kora. Pa hajde da počnemo. Od sastojaka će biti potrebno oko 1 kg brašna, mekog tip 400, 400 do 500 ml vode sobne temperature, oko 100 ml ulja, jedna kašika soli, kiseli kupus i višnje. Brašno obavezno prosejati, zatim polovinu ukupne količine staviti u neku veću posudu, posoliti pa dodati ostatak brašna. Malu količinu brašna ostaviti sa strane. U brašno dodati vodu i zamesiti testo tvrdoće kao za hleb. Mi smo pravili veću količinu pa smo odmerili duplo. Kad mesite testo, u zavisnosti od brašna možete povećati količinu vode. Najvažnije je da kad se zamesi testo bude fino, ne previše mekano, a ne ni previše tvrdo.
Naša pita je gotova. Nadamo se da ste uživali u ovom videu i ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte i podelite sa svojim prijateljima. Ostala naša videa pogledajte kod nas na kanalu, možda vam se još nešto dopadne. Hvala što nas pratite. Prijatno!